Agent 540! Napalabas, inaristar dagiti pulis ni Sally iti kadana iti Villas Saludares. Kayat nga sakit ni Vivian ti recruiter, ket imbaga na asa na peke daytoy, ngemsan nga kaskaso dagiti pulis. Imbaga nga rod ni Vivian nga isubli dati kwarta nga inyawat na ni Sally, ngem kinunan ni P1 Marodo, nga ramaten dang ebidensya kontra ni Sally. Amumot amin ni Agent 540 dagiti pasamak, gapo, tanalimad asinurot na, ken pinaliw na dagiti nangaristar ni Sally. Itagagayam, denggen nyo tituloy, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapawan. Agent 540! Patyanak, talaga na pintas ka. Bol. Oh, di kasana. Agawid ka nga roden iti lugaryo, inton bigat. Panawan na kami dito Villa Saludares. Depende. No siyak ti masurot. Agbakasyon ka pa eh. Awan mo't hassle itan, taawan mo't pasol mo. Sabagay. Nonyati ko na. Kadwanak. Kahit ko tagpasyariti igit ti karayan, inton bigat. O sige, pagustan ka. Uray agnay tripakton nga agawid, inton rabi no bigat. Agyaman ak, sir. Punaklano saanin ang maisubli ti kwarta ka 50,000. Abay, hindi na saan. Saan kami matanda ka sa tao, kapsat? Dispensaren dak. Ngam nagdua-duaak namin. Ukawin yung tigas tarik na yung kada kami, apan nakabagi tilintag. Tanong kas tati ba nagkit-kita yung kada kami? Awan na. Saan tayo matulungan? Ngam sayang. Talaga akayat ka di maka-abroad. Sumapol ka niti sa bala, recruiter mo. Di matlasali Uray saan na radyo ti kasaritam. No kaya't mo talaga ti maka-abroad. Alam amin na papeles mo kan kuana. Ket agaplay ka niti sa bali. Mas manam na matipan nakatuloy mo nga gabrod. Anyangay, inton tati kwartam? Wan, sir. Kat agyaman ak iti balakad mo. Apay, Wah. anyang aminti ko nada ijay. Pagarupan da ka no saan ako na mapan ijay. Kunaklano saan da ko mga isublikan ka? Kaslakas ta tinarik nak idida mo. Nagpipin na tudon da ngamin amang sango kanya. Anya? Ngam awan day jayan. Tinapatag kat na isubli ti kwarta. Sumagmamano nga aldaw ko dito yan. Ngam, talagan sa adyak maaramat na termas ko. Nasaya atmat. Taging gaiti mabalin. Jak kayat nga aramatan dito ay kadagiti simple lang nga problema. Balitok ti tunggal bala. Isublik dito iti pandagtipungan. Leo, siyak day doon. Mabit lang! Di mat mapantag pa siya, ijay karayan? Wen. Nalipatak matan. Agrubatak ko mga roden. Okay. Orayan kan ijay ba ba? Sige, agrubatak labit. Di ka agbaybayan ka? Wen. Agsukatawan. Adda kayat ko apanagnakan kinisali. Bareng malpas ko ti kagarak ditoy. Aging ga inton bigat. Adda nadlaw ko ken ka, Sally. Han? Anya tinadlaw mo? Dagita alahas mo. Agrorotap. Di ka din masikuran? Ay, dagitoy? Saan mat atunay dagitoy? Ngam, kaslat tunay daan yan? Wanyarad. Oray saan atunay abalitok dagitoy? Tanapintas damat nga arkos tiramramay. Kakaiso na nga damat may gatag ko. Kaya't mo asawan?
Saan ka asigod niya aramat iti alahas? Ambisyosa manipod ubinga. Kayat ko idi ti bumaknang. Ada ti kayat ko agatangan, kabayatan ti panagtakal. Ngam pulos adyak na pagustan. Kasta? Ngam itatadakkal akon, kat amo kon ti manggat. Siyempre, gandaway ko magtinaan. Isa da ito eh. Ginatang kong dagiti na kurso na daak nga oray peke. Anya? Ay, nakakatkatawaan niya. Ibagalakit di dagiti daduma ang makaamamo kanya. Nga graramanak nga agalahas. Ha? Anya ko matipakibiyangan dagiti mitir. Biyag ko da ito eh. Aramidat ti kayat ko iti bagya. Uwan mo ta. Si Kangay, talaga ka di a single ka? Awan ka di a talaga ti asawa kan anak mo? Panagkitam ka di kanya? Kat pamilyado akon? Sabagay, saan man? Ti inaramid kan ka dagiti. Nagaristar kan ka ti kahit ko amamuan. Naimbag man, tasaan da ka amin altrato. Kaaduan na nga agaristar. Kat karyaran da, dagiti maristar da. Maparigat ti matiliw. Kabayatan ti pan nakaimbestigar da. Kuan? Saan dak mo ta pinalikan? Kan imbag. Ta naglakamot ti panang waya-wayada kan ka. Simple lang. Awan na talgad nga ebidensya da kontra kanya. Sabagay. Apay aday ta ti damdamagam. O may kakiti. Agpag na pagnata iti kadaratan. Nasikap na iti a babae. Talaga nga daotek na. Ngam sardengan. Masapol ang maamuak. No apay ang naglaka ti panang waya-waya dagiti pulis ken kuana. Ha? Si Kamanan? Dispensaran na, Vivian. Ngam, ada kayat ko adamagan kan ka. Sumrat ka? Agtugaw ka. Mabit lang. Mga laki iti pagpalamiin. Saanan, Vivian? Sa anak mo't lang agbayag. Sige, sikati makaam mo. Agtugaw ta nga rod. Amom no asino dagiti imun una nag-apply kini sali a recruiter? Ha? Adda amom ka dagijay? Pila mo ka ti taga-barangay Lukutan. Idila na panabulan, nakalugan iti eroplano. Awanin ti sabali? Dapay. Jak mo tinagan na. Kayat ko amaamuan. Noan niya tinagan di taga-barangay Lukutan. Tapno eksakto ang maalam ti impormasyon, maipapankan ko na. Nasaysaya at siguro no mapankan ni Jay lugar da. Sabagay. Ngam apay ka di. Nakatadaw mo ti damdamagam kanya. Ate mo pa iti imbestigada. Kwa, syempre. Adda ngamin sapsapulag. Wan matkit di Talaga akas ta, no adda biro ka matao. Ado ti kahit mo adamagan iti sabali a tao. Sige. Dayjala ti gagarak. Agyamanak, Vivian. Awanda. Ha? Da? Kunam nana? Asin ti kadwa ni Sally? Ni Leonardo. Nagkuyog da arimwar. Aya? Ay, sayang. Dak makasarita ni Sally. Apay, ituloy mo pa ilati agabroad. Uwan ko ma. Ay, no siyak ti si kasahanan. Talaga akasapulan na maming. Saan kami ang makalungaw iti kinariga ti panagbiag ni? No jak makapan iti sabali a pagilian. Imbag ijay, tauray basit latis sweldo. Dumakkel, no maipatulodan dito iti kwarta. Un matkit di Ano anya ti kunam, urayom ida Ngam ne, amangan numalamton no sumangput da. Ha? Ngamin, no sa anak nga agkamali. Nag-date na gitsay.
Ha? Nag-date da? Wen, saan aya date ko na dano ang kuyog tidwa nga agin inayat? Kaya Josawan, addan na kinaawatan da Leonardo ken Sally? Kasta ti paliw ko. Iso nga abangan no saanan ang maasikaso ni Sally ti application mo nga agabroad. Ay, Urayam ida Uno, agsublikan tulaangan. agsubli ak tulain ton malam nana. Saan na bali ang marabihanak ton nga agawid? Ay katuan mas sigurado ang makasaritam ton ni Sally. Kumusta ti development dagiti kaso diti eryayo? Sigun iti naingat a panagsursurveillance mi, awanan dito'y dagiti mata pa managdakdakas. Nasayat no kasta. Ket, dagiti agrik-recruit ka dagiti agaprod. Dagiti peke akayat dalat makakwarta. Awan ka ding, tinatiktikan nyo nga aglimlimeng diti San Antonio. Awan dan, sir. 100% na ita. Nalinis dito Ariami. Masiguradom? Masiguradok na ita, sir. Kaya tagyaman kami iti masansa na panagpasyaryo dito San Antonio. Ma-update ka na yung dagiti report mi ijay region. Sigurado mausto amin na report yo. At dagamin dagiti intelligence report sumsumrek ijay main office. Ket daytoy Ilias San Antonio, ti kagrabian. Kagrabihan, sir? Nay, kasano da ita? Oh, di kagmulaga tagastan. Ang mga noy bagakagilti kay ti kastalangam. Kuha, sir. Nasayat lang ako na inupudno ngawan problema dito. Sige, di ka magbayagan. Mapan kami pa di takapangibang ngailing. Kaslad da kayat nga ibatad ti opisyal mi anya nga ta? Anya nga intelligence report ti ibagbagana? Yes, sir. Mabit siguro ti panagpakitak manen kada kayo. Yes, sir. Bye. Italamanin na kinumusta nagtopisyal ko. Madanon to latta ti personal apa nag-report ko kinkwana. Pacheck ang maragsakan tayo jay. Iso asapay ko ma. Tagbaligi ak iter aramidak. Oh, honey. Nalpasan ti saritaan nyo iti uncle mo? Wen. Nalpasan. Mamati launay timbagak. Nga uncle ko di mawag. Imbagamon, ti may papan ka data? Wen. Imbagakon. Maragsakan ni Rod. Wow! Nagmayaten adenggan? Isong agsagana ka. Tadanto kong tawag agpasyarta ijayan ng uncle ko. Okay. Dayta tur orayan. Sige, mayata. Kaya't kumat ang makaamam mo dagiti kakawagyan. Mami, inaktatakada ka ni Leo. O sige, iha. Sige, Mami. Mas dawak mat kanilayo. Unana, nga umuna nga ag-check out diti Villa Salutares. Awad sapay matla, tirobrubwat na apuman auditorya. Sa bagay, addan samat nga min nagkinaawatan da iti dayjay na pagbidutan dagiti polis. A fake recruiter. Ni maming ba't ti kasarita ka? Agpakada kami matan kankwana. Agyaman naklada ka pala dito silid mo, Leo. Apay, Alicia. Mabit lang, ha? Sumrut ta dito silid mo, katirikop ko tirida, okay? Adala ang ibagak. Ni, inlak mo mat. Amom, tay-taymingan ka kasarita.
Kanahin man ngamin na nakagap-gap kan ka ni Sally. Kung naman lang ka, nakimpot kan ka, ta di na ka man lama adaywan. Kwan. Well, di ka matanagan. Saan ka nga agawan ka ni Sally? Taamok mo't. Iso talaga ti love mo. Sikamat. Aklo na, Leonardo. Nakrasak mo't kan kay di damo. Nakitak namin kan ka tila nga ti lalaking inararapaap ko. Sayang. Alalisto ni Sally anang tiliw di tapusong. Alicia. But never mind, No, ibagayo alalaki ti. May the best man wins. Ibagami mat may the best woman. Okay ka diti kasta? Alicia. Saan mat kiti aday ito'y tinapatag nga bagakan ka ita, Leonardo? No, di kat. Daytoy. Laglagi pam ti panangidaw-dawat ko. Asapay la ko ma. Tamaili si kaanayin iti pagkan. Kan di ka unay agtaltalak ka ni Sally. Anya? Sana ka po tayong bagak anak rasak matkan ka kat ibagak ti kastoy kan ka, Leo. Ibagak ti panagan-anad mo kan panang palii mo na imbag ka ni Sally. Gapo iti daytoy. Retrato? Wan, Leo. Adamat kopya ka kasta. Kan, ado pa iti sabali nga isumat lang dakin retrato. Ang bay ang maidulin ko dagi jayan, ha? Kat no kasapulam to, awagan naklaan. Alicia. Ibatik kan kada ito'y retrato. Kastaman ti calling card ko. Adda dita ti kompleto nga address ko agraman ti numero apang kontakam to kanyak. Sige. Okay. Mapana kon, Leonardo. Bye. Nagpintas kat gaya man, tinaisurat anagan na. Anya ti kayat asawan daytoy. Daytoy mabasak iti calling card na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gayem denggen inton bigat ti paggibusan ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino ken iti mat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Nagyaman kami iti Inkay Panang Tarabay.